Jadi malalang itu. Jadi mulai dari la ilaha illallah pamula maka dia gaga posa ngadi na bong Allah Ta'ala. Yang kedua dia gaga wadikan naka dia pulay ka dia utatungan ngi pakaswingi. Dia gaga wadi walabi maka kutanya bong Allah Ta'ala mana matoro. Kemudian yang ketiga la ilaha illallah dia gaga siwa-siwa kecuali bong Allah Ta'ala. Ya ko iya na to talbe berarti latu ni. Iya na to nang sa gurota kay Jabir Rahman amudale. Menurut pesan na gurota Profesor Dr. Rahim Arsyad, maka dia gurota kay Jabir Rahman amudale, maka dia latu na kupuku. Yan ang nasa yan terakhir. La ilaha illallah pamulangi aja puiwi maka dadega gapuang wad dingi sumpah imma gi maka dadega gawad di papole guna tolak sukara rilaine pengalataan. Itu yang pertama. Jadi narek kona yakini ni tawe maka dadega gapos sanadinna pengala ta'ala. Berarti itu sudah masuk kalimat la ilaha illallah pertama. Salah ini. Tapi la ilaha illallah kedua maka day nabita iya naro pasang maka da dega ga ulle dega ga peristiwa dega ga mualani yari dega ga puliko sangadinna pongalla ta'alaman. Mamula ni marajigi nasaba menre ni jede. Jadi ya ko angka tahu maka da angka gaga upapuli angka gaga upakang ka iya nasabari nasaba mabalu ka wati nang kadalle upuleang nasaba makareso ka nang kawati upuleang makoy nasaba maguru ka iyang pay matcha ka makura kami matok masampaje salama ka di panadati la ilaha illallah kedua yaitu tahu. Nasaba dega gawad di padi boleh tapai rilalan na atin na si diata kecuali pengalataan. Ya ko iya tu nalaga sabaraki. Jadi aja tabangga maka na masampaja kana saba iya de pengala taala ni taro itapai rilalan na atin yang pewat ditakedo ya sang sampaja. Iya ko nalaga di pengala taala iya ro paje jami sampajan. Jadi tapai pengala taala ni padami. Jadi aja na to bangga makanya itu makadai Allah Ta'ala na hadis al-qudsi man lam yashkur ala na'man wa lam yasbir ala balai wa lam yarda ala qada'i falyakhruj minal ardi falyatlub rabban siwai. Iyan ang kataw din na sukurugi papedali ang kewalin. Berarti kung Allah Ta'ala nasabahin ang kataw. Tanya ini. Wa lam yasbir ala balai. Di nasa barak tarimay abalai. Berarti kung Allah Ta'ala nasabahin. Napuli yung gagawin. Walam yarda ala qada'i dena ridha tarimai anu pura upat tentu nengi. Berarti semua yang kita alami serahkan sepenuhnya kepada Allah. Ia ko tulle dipakai ya rotalwe. Tapi kapan de tulle yakini ya rotalwe maka de Allah Ta'ala paliyat rabban siwai. Suri itu tahu sapapun nasumpai aja na yan nasumpa. Paliyakhruj minal ardi. Suri masuk ke saliwan na linoko. Unro na cacana po Allah Ta'ala. Jadi dia la ilaha illallah nak kedua. Kemudian la ilaha illallah katalluna sanabita na kodang Sayyidina Ali. Ini puncaknya la ilaha illallah. Ia naritu degaga sebuah hilalan na yalino kecuali Allah Ta'ala. Ia ko iya na tu degaga non rita lepo pakitan na tahu kecuali dia teringat kepada Allah. Degaga sebuah nita kecuali dia kembalikan kepada Allah. Ia nariasa ma'rifatullah. Ya kuiyan itu puncak dari hakikat keimanan. Jadi malalang itu. Jadi mulai dari la ilaha illallah pamula maka dia gaga posa ngadi na bong Allah Ta'ala. Yang kedua dia gaga wadikan naka dia pulay ka dia utatungan ngi pakaswingi. Dia gaga wadi walabi maka kutanya bong Allah Ta'ala mana matoro. Kemudian yang ketiga la ilaha illallah dia gaga siwa-siwa kecuali bong Allah Ta'ala. Ya ko iya na to talbe berarti latu ni. Iya na to nang sa gurota kay Jabir Rahman amudale. Menurut pesan na gurota Profesor Dr. Rahim Arsyad, maka dia gurota kay Jabir Rahman amudale maka dia latu na kupuku. Yan ang nasa yan terakhir.
Ini agak berat, tapi mudah-mudahan kita bisa pahami dengan ringan. Iya tuh na ipakai lala sepayang. Iya mana na ipakai? Iya matuti ipakai podong. Iya matuti ipakai masikiri. Iya matuti sininna ibadata. Iya mana ipakai? Oko mi pabungannya. Iya na tak betul na iya na lolos ni oko kalimat la ilaha illallah malumuman niya tu lomon. Oko mi pabungan namun. Na iya kukui masalah mana lomon ri sampaya denule khusyuk padong nga denule si sambung si kiri de na melotan na mangaji kitya si sambung tata mako nasaba okay pabungan na masalah tapi yan ako pabungan na makanya okay la ilaha illallah makanya pahangi makanya yang pertama itu adalah akidah jolo cuma ini macaramai di pacaramai tanpa sampaya sehingga kadang-kala berat. Tapi dia nama dikatakan sebab dua telumu atau pandita ya Pak ya widi asal langata termasuk saya pribadi ya Rasul langata ini asal lang malalam ni ya sanga asal lang malalam nasaba Indo asal lang si kola yung rima guru salang biasa ki gari pasahada itu betul kan ipasal lang ita wayasa kola sunnah itu okoto gari pasahada si bawo ki pabotingi. Yan na nakadataw pandrite untuk pembimbing kalbu kita membutuhkan orang. Tapi malah gitu, sabak din na yung mana natamulay takuni rupa di sa makir. Nasaba betungan na ang kami matopa metode na iya ko piki may aguri kami kakita. Tapi namu ibaca kita pa ako din nagaga tang papahami ki malah gitu. Kecuali to makanya mi mapahana. Jadi gitu sampai to pandita dua telu aga na surau ng ilaw ko rin po ngalata di bukar pak makana magti po ngalata man yuridillah bihi khairan yufaqihu fid din na ni kini kita napakilo ri po ngalata ala madeje maka nalingi pahar ilalan agama. Jadi ilaw ki ri po ngalata ala supaya nalingi pahar ilalan agama. Apa namu baca maloli suko din nalingi pahar din desek. Maka dia paling namasuk ya. Makanya ini berat. Kemudian yang kedua, maka kalau nak pembimbing ilmu makoro kita membutuhkan ulama. Pembimbing kalbu juga kita butuh ulama. Mak bisa motoroi lagi nareko deniris secara namarajing. Butuh metode, apalagi menuntun kalbu itu butuh seorang pembimbing. Makanya yaitu sampai kita butuh guru sebenarnya. Nah ini dia kota Tedo mereka guru tak, mereka pacaran atau li. Itulah yang nanti mengajarkan. Kadang aku itu situngan. Yan itu ampai okilalan na sampayangi kang angka syahada ako to. Ketika kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Madarli siya si sambung. Ibaca bami na lapakalila tapi dia nulay batu okilalan. Apa ia tu sampajangnya Pak mapamulai kata bere itamai memang ni. Apa ia tu ampai maklesan ni sampajang mapamulai kata bere. Dia nama ni kagak mana-mana walino ki mana-mana si pali ki ko itu kata bere. Tapi kapa kata bere ki tatamai ni tu onrong ia tu na jancengangi pengalatala. Aja lalu tas ukur saliwang. Ia tu ampai makatau pandite nalis saya paling ngeramu masuk ko tu tama ko pe masjid. Dan ini yang agak berat memang. Sebab nomor sidi madari kendaraan ni lalu paganggu tuh. Jadi betul kan. Kemudian ia je robaca apa itu sampajangi tanya tujuan. Mereka tahu kaliru ko Pak. Ia tu sampajangi tanya tujuan. Tanya alak mi. Pakak kasami tanya tujuan. Ia nang kata mali sampajang na tujuan. Ia na pura na jama kada selesai. Merdeka ni. Padahal tanya itu. Pada itu sampajangi maka ada kendaraan. Melo mi ipake laukega. Ada mi kilo jupanda, ipake kioto. Iya naro oto ero kendaraan alat. Taninya tu tujuan tu, ya ko oto alat tujuan sabaraki. Diki dorongan tu. Jadi makuye, makanya kau nat alat pada tukangnya, iya rokatan na tukangnya alat mi untuk pelengiri ajuin. Jadi tujuan na situngan na kata, tujuan kita nih rokatang itu tujuan. Kamakiro, sampajangnya makotona, iya tu sampajangnya ala nih. Nasabaya ku buka, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Kemudian
as-salatu miftahu kulli khair. Jadi sampajangnya tanya tujuan tadinya. Jadi ya kona bukaran nih kong Allah Ta'ala sini na decenge berarti icapa ini tujuan na sampajang. Magi to mas sampajang melo mi icapa ya lo. Ya kok dia patulay berarti kan dia penadapi tujuan na to. Ika makiro. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Iya na dia pana to lempa polo ko pangkau ka masalah berarti ini pajita sampajang to. Iya na to ampay maka dan nabitan ka sahaba pura ni masampajang, pura ni matahaya, pura ni madrasah. Tapo makin nabitan. Akan ni ko pero di mo masampajang. Piku ya sa di mo masampajang na pura ni makalicu akadua. Itu. Jadi makanya Nabi tak belum sholat. Nah padahal pura ni madrasah lagi. Jadi kini di piyasa sampajang. Iya na rona nakka itaw panditay nasapa nakaji itaw panditay. Angka na dua talui taro na namal kesimpulan. Maka dia ro sampayangi komunikasi padongan lo ripongi. Iya ku ikaji mako mematoy. Ite kare. Angka yasa sampaya sunnah haja. Angka tu yasa sampaya sunnah istihara. Angka tu yasa sampaya sunnah musafir. Ito. Angka yasa sampaya sunnah mapagkaraja masigi. Pada sampaya doon rakamat oro. Iya matu ibaca. Pagupu na madar dia matu kulang lawi na atay na. Iya matu ibaca ko tahaya niat na mibawa sisama. Tegere. Pada sampaya. Magi na to makada sampaya sunnah haja. Mato makada sampaya sunnah toba iya. Mana to makada sampaya sunnah musafir. Kinri mo perbedaan na iya mo tu ibaca. To majin ni mato ni baik ni japa dua rakamat to. Ia matu ibaca ko to masampaya sunnah haja. Niat na bawa beda. Kinri berarti ang kaisa na mesti lihat. Jadi ya sampayang paala ni. Nasabak dega gapakat kasa napaturo pa po ng Allah Ta'ala. Lori na dinadima diuloy pada sampayangnya na jamay to manabita. Jadi maka dito panditay. Di pagaga alak na paturo po ng Allah Ta'ala. Wading tembus masijak melintasi 7 pintas langit. Betungan na 7 lapi lagi betu kecuali sampanya. Iya ko pak doang ang pangkadapi ni langit pamulang na tatutup din na naliw. Ang kalangit kadua minarewa, ang kalalo adenen reko yesi nulu na si jaka. Tapi iya na sampayang nasa na bitay ala memang nabetu lagi 7 lagi nabetu bahkan maliwal layase dari sidratil muntaha lanjut ke alam istawa sampayang ini. Jadi ya nasampaya tahu nolak batu itu. Maka da kaya nasampaya. Ternyata Fatihah kuncinya. Yan ito nakadana kita la salat liman layak karabi Fatihatil kitab. Dega nasampaya na punay tau di inabaca Fatihah. Di situ kalimat layak. Qara'a itu 2. Menghadirkan lahiriahnya sama hakikinya, zahir dan batin istilahnya. Tajawir. Bismillahirrahmanirrahim. Tapahangi kada. Nasaba asad na po ng Allah Ta'ala ya maraja pagkamasi na niya maraja pacarin. Iya ko pagkamasi Rahman berarti tanya rupa, tanya watakani, tapi itu masuk ke kalbu. Kasih sayang. Jadi aja na lahir niya. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa itu ko ibaca? Alhamdulillahirabbil alamin. Sinin na papuji ang kamanang iipangololori po mapunang sinin na lagi. Aga nasa po ng Allah Ta'ala. Magkalay po ng Allah Ta'ala hilalan hadis sa kutsi. Uwing nangakuy ka atak ko. Nakuy ipuji atak ko. Itu dialog. Itu ang ito ba tayo ba? Dito na makanja da Laguna. Iman na gari magkatangkalin. Iman na Madina mga Laguna biasa-biasa. Nabaca korang isa suway makara. Tapi betul lalang na sa pamagi itu dialog. Yan na ito nakadata ba tayo? Iya kumiko si pa di cara si Bapong Allah Ta'ala baca korang.
Namun rajin aku dia pak, napaigang kay bacero, di panigang kay yaroy pahagi. Maka dia na to ampay maka na, di ko mga di ko ramalangnya aja tak dilas tema. Makanya ko maka di pura itapatam macicang, tala di korang kay terjemahan na tabaca memang. Tabaca ulang inapatan na nustoy batungan na maka na makuy di pala. Tanya tafsirasan na itu, aga pala alibahasa. Pak ya ko tafsir tu najelaskan ia tu kata per kata. Jadi salah itu kumakada Al-Quran dan tafsirnya tania. Al-Quran dan ahli bahasanya. Nah sabab bahasa Arab, bahasa Indonesia. Jadi dapat makui pelik bentungan nih. Cuma marah gini Pak Dei pagaga kita komanya korang mak bentungan ngoki supaya di ogi mambas saya pak kecuali guru tak kali silendre ngoki kita tafsir Al-Quran 30 juz itu mak besar ogi di sini yang mana nanti mulai baca lontara apa lontara sih ha. Tanya apa oki bahasa Indonesia mak bicara oki oki lontara mo pa jadi dia terbatas sih ha. Pak Mega tahu dia bisa baca ya no termasuk ya makar baca lontara. Jadi mudah-mudahan roang kepakuragan atau kusidrape bernasidin atau pandita tamatu yaling anu supaya nani terjemahkan nih ke dalam bahasa Bugis ditulis bahasa Indonesia supaya wadingi napa kita apa iya bahasa makiro marji kemudian maka daka alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim yang aku rupe mapo ngalata maliki yaumiddin maka dai po Allah taala nangagui ka atak iya kana abudu ini impong sopa wa iya kana stai ini impong rimilo tulu iya na yung rilepah aja dapat taruyok ko iya ko tadapi iya kana abudu wa iya kana stai na maka dai po Allah taala untuk hambaku apa yang dia minta agak tilaw ko matarubawa mi dito iya kan abudu iya kan astai langsung ihdinas siratal mustaqim itu jolo lepangi jolo jadi apa kasih pak dicari je pada ko to mangolo si bapak bupati nasuruh ki makadalo ko mai aga memilau pada ko to bicara nya assalamualaikum waalaikumsalam terima kasih banyak pak taundang hadir okoy syukurullah dekat nasabak talinga kesempatan untuk si runtuh ini engkau romelo wilau matar rumami ang kaya Romelo ilaw hindi na matar dini po kadagang ilaw ika dito nalingi po alatala pa din ilaw makanamang kaya Romelo ilaw makana hindi nito pada kung pada bupati makana hindi nito dibantu ka hindi nito rima denge hindi nito dibantu ka dena ni ilaw makana ilaw ko amin ito may ilaw. Iyan na to ampay sampayan dialog, komunikasi si mapangalatan ang ilaw ni ripo nga nasa bapong nga mato makada untuk hamba ko apa yang dia minta tapi kan ini disari iyan na to ampay dari dulu ulama kita makanya sampayan ayo pala lubawa na apa tanya tujuan to sampayan ni ala ni tujuanmu may ko mangilaw iyan na to niya sa sampayan sunnah haja sampayan sunnah majinna itu keren. Oh iya, anu otomatis nih. Ya. Jadi makanya itu, yan itu ampai ang kayasa sampaya sunnah haja. Betungan na aga mo chinay ya konadati ya kana budoya kana stay. Lepan no milaw ya mo chinay ya koro. Ang kayasa sampaya sunnah musafir. Ya komelo ko joka ang kagagami murusu sampaya sunnah ko jolo. Usahakan di sampayan nasaba what bisa na mo dito masampayan naman to milodon ko upasalamat ka tapi di naman to ito yan ko sampayan betul yan na to ampay makadadiga kapag kasak kami na suku wadi paling masija langsung sipak bicara langsung pun ya dia pakai palantar kecuali sampayan iya kodom nih kamu pelawai makiro yan na to ampay na kita dito gagapa din na sampayan melo ijokan masampayan makadami sampayan sunnah pak isa na sampayannya dong bentungan nero sampayan sunnah musafir dong doa perjalanan cuma iya nih kau mas sampayan tembus sih
Ito, apa maka na di ka alay ang kasapat doang ang ay numero 2 mi ito, ang kasikiri numero 2 mi, numero 3 ya titip o kotawe. Yan natin ay pada puima doang icet de. Patitip man ito. Ito, iya paling makanja ko hindi mangolo. Kamakiro. Jadi tapahan kira-kira kan kaya. Apa kadang-kala teh Pak, masampaja kasi tapi laba kami. Iya nanangi kak ko, de iya pe makana penting ubahas cek de iya gagay supaya tesang makano iya biasa isang pajak doang. Itu walaupun isinya nanti semua doa, cuma dia yang mananda makanya katuturu ko suju paca kurangnya. Nasuruh kinabita nilohe. Ada satu apa angkanan kanabita na suju sahabat maka ada satu hari apa angka kita ada sa waliro sa nganiwani na lantuk. Angka mo biasa kita kunindra kita tapi dia na pareway. Pak ang kalimat itu istilah na burunta desa maka datau bodo ya tu mapinrangan kita na. Tapi lebih pa bodo na tau minrangan kita ko na pareway. Itu pesan lagunya. Itu kan. Jadi beli seret nasoro ensiklopedia hadis Nabi. Meta metodi wacin naiwi. Napami makade kebetulan nono ije de alina lebih banyak 4 juta 4.800.000 itu. Jadi memang itu lengkap lebih naratuna sa hadis sana. Dan itu kemana kalau magis itu ngana Pak Bu, di situ dijelaskan langsung oleh Rasulullah. Memang angka-angka nabita sujud, angka sahabat tayung nata buka pintu na nainte sujud inabita. Masampayang ngero na sujud. Mangingi itaja ni de na tokko nainte, oy matandi ni Yesus layo pasay. Lawi pasay malibembe, nagire inapanalale na panatata, na dingi bay na nasuroy nasi na parewa pe mag sujud mo pinabita na kulit. Maka kira-kira tani yan. Kupura ni makire bebe, malale bebe, na paitata bebe, na torewa, metamo piro mataja, na metamo piro mataja, na patoko na bita. Iya na ron nakuta na makada, aga man natabaca, natamay talada, na dindre ko, taja ginapuli na mapasa, uri na suju mo bita. Aga na sa nabita, unron na atay kami ng machawi, lauripon na ribato suju. Tapi iya ro suju dia itu suju apa angkat tahu Pak ulun nami suju iya din nakayok-kayok ka. Makiro. Jadi ta coba gare makna ini gare ice de iya. Ya guru memato ba gitu Pak ya nade ni ya guru madrasah. Betul kan ta coba-coba gare mapamulo ko kata dere ijolo. Pada nare kumat julek kay tama apa iya gitu ko to masampaja ka po ngala taala ni wasiolo. Ay kan bahadere lihat pada gitu ko masih masampaja si bopong ngala taala to mahape to. Mga kira-kira kung katamuta si ulangi mako to si pabicara to lipato to patul gajili-jili. Tentu makaleleng itu. Iya na rumah kada deta to sa iya to ampe makan nabita. Matandra to tau de na husu ko masampaja nang kataw mata mana ngalile na ko masampayan napay makan ka napay nakapesa soko na napay mata. Ito makade nabita kene husu ide na kor kedona. Ito pa ang katusahaba masampajan na to na nasapuro jago na mako. To na jakay jago na. Sampajan no. Itu pura si makor na jakay jago na to mako si matanay. Tapi itu tu nak batalkan sampajan itu matay makapilipidi. Apa telu tu Pak de na dosa ka sampajan namos kedo kasiya ka. Nomoro CD kedo na aning. Iya ko makapilipidi matay to. Apa namo makapi dia kasapuro dito na batang. Iya ni ko makaka ni makuay na manuri mata sapi na maluppo. Betulnya na sa maluppo kay CD 2 3 apa batang ni. Iyo po ko yan. Namo kasapuro mako makaka ko mo chidi bawang ni na maligaga. Ito si bawi ya matay ko kidi-kidi de namo kidi-kidi kasi age to ko kung katoto makapaduman ana mako de na bata dia tu. Pak kedona ya tu matay dia nak bata dosa kesampaian. Kemudian yang ketiga ronewe iro cidi ruyawa ko kedo-kedo dito na maligaga. Ampe makana aronin ya Pak. Dia na tama makun ray. Iya tu dia to nak dosakan. Jadi
ukon itu ampai pa tau pandita nabahas yero istilahnya iya kana budaya kana staine tonri min laudo si basu jupa campurangi si bawa sebelum beresan apa angka doa tambahan ngokutu kupuri baca fil alamin innaka hamidun majid baca Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika tapa kecede ya Allahumma inni ebong tabantu ka kasih ala dzikrika untuk si mata maringan rala koridi wa syukrika tabantu toka untuk menjadi atas syukur la koridi wa husni ibadatika ya pokoknya tapancaji pak kasibir ko na sa iris saja itu din suku tapancaji nga nga po niya pak kasibir ko pak kasibir nga palisuko ni sese tilaw yero apa de ba Thomas Sampaja tata tulilese maka lagi ustaz din na ustaz lese to itu iya ang kalawala ustaz pa Thomas Sampaja ni mapadi ulo magi nompat di ulo pak nasangaga na rirampe matu ko to macarama dan ki kanarwaya yak engkau mah kok itu jamaah lobani memang kali ngacara tu dah iya ustaz itu madari mampat diulu kegan aja ri bahas itu ya ampai pak biasa ro mancata-cata kak kome kalau mada we nampar mana guru tau papi sawi guru tasino rumah kale papi itu aja salah kabarnya le mulo kopong ala taala aja mau guru kome kalau mada aja mau guru boleh pun apa kau baca aja mau baca kau mengkolok apa iya tuh kau baca kau ikum itu mepal tuh ilau banyak kau puangi maka dah kira kan butuhkan tahu ini ya lo tapu bakal nggak itu tapi mana ciri gini iya nanti nato mak buat sewa tuh ngapa mana itu cia gaji iya jadi itu ya madar itu materi kupat dia itu maka deh dewator ya itu maka dah mesti deh kiki imuk pak itu sampai madan maka tadi terstruktur intanya rusak itu makanya upasanya narewa kape maka iya rona sampai jangan tabaca Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika apa ya ipot tabantu kak kasih untuk si mata maringaran ko ridi na saba iya ti kan masumuta mo paringarannya to iya naro ilaw ipot tabantu kak aja na to lilapak ya paringarannya wa syukrika tapanjanji ka ada syukur na sabaya itu tayo pa yasang ito magkasyasi ito makuramo ang kaji ito lasa konti majala lasa din na may gana yan ang tiyasa tau pari lasa chay gana tanya ito kasyasi bago tau kasyasi din ito kawalang palan ang kanan reswe di kanan ko baji yan tiyasa ito kasyasi din ito kaga tapi yasang ito pari may kaya gana ang kaulawan na ang kadina ko bangin kamotoro na tapi may mangoto iya na tau maki itu maka reking dia na ito na may masumba pa dia na may namo kau to na namo kau laban na siya masumba apa to di maka ini lagi dia na ganda mana kan nila ito madali itu maka maji ko ya maka tanda bola na patati ka to bola na ka to to na maji ko masuk na ka sa promisa ko mako memang ati na majipi tas kamay na mo to kasyasi pa na mo to di ka kasi manapolean na tapi kung masagi na yatin na may ka to na dire yan ang tinakadatapan dito aja di na to sogi mo ala bandahara masigi tau masagi na apa ako tau sogi minan tau magkikila na may masumba to apa lasa ya to tapi ang kaumpak burana nahalay deche ang kapabura na paturo na bita makade na bita suroy paje suratul waqiah na malakpa atin na iti sa wakatil waqiah yan ang katao may kima ko to tasuri mabaca waqiah paja tuh apa lasa ya tuh pak lasa ya na tumiga makibo surat keterangan kurang mampu penuh kantor desa ang kabantu at pagkasilapo tau per mana itu dari makalate nang kay rumah bulawa lang yan malah bantu memang nasugi na hindi cuma par GP ni papenadina yan na to yan po yung madali pa ito po makan beda to tau kasyasi sa batang parli sa nga tau kasyasi melo iman rin na deka sa nga tau parli ikaw to na chini may pagan na iyo yan na to jadi dito sa dengan sitongan na nawag ibantu ito pa tau parli tau kasyasi ni parli bantu ito sisa lang yung mati ha kemudian mencari bukti
Ang katoto pak daw nga mo pay monrina yato. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Pon milaw alinrunga nga lo kuridi pole di pacala na kiburo. Apa iya pacala kuburo mawatato? Apa dito na yung mana na tahu icala ko kiburo ito. Kaya tahu icala tahu magala mapasisalah. Alina na sabali na pangibat tahu iya na to pacala kuburo ito. Pak kami to apa tu pak? Terutama itu tim sukses kong ka caleg. Si Pak Kepala Desa. Iya tu dari itu Pak natungka kompo-kompo di tena pangewan. Alena na untuk nasa cocok ni anggota na tu kuma pangewan. Kemudian yang kedua tahu dia nama paci kuma bisay. Termasuk arwane ko purete itu. Na dia nama pacingnya itu makunrei makoto. Yan na nang kita po tarika tapi usaha po sa pare nang turun tu ya desa na. Asa na salat sunat kafaratul baud. Kaya waktu di jama, komedi masa sampainya sunat duha. Sebelum sholat sunat duha dia kerjakan 2 rakaat. Sampainya sunat pepe pacin najisi bicu. Usah hadis dari bagau untuk pak. Ini ujamanya ro. Tapi aku kibo tarika yang kemana? Engkah. Dia ujamanya nasa pada untuk ya hadisan. Yo mungkin yang kamu hadis malam mai lau pagi ni kecuali hadis doif dia pakai. Ya kau hadis angsane hadis doif upake motu ya miko hadis malam madi upake. Apa ya sange hadis malam madi na cocok baru kedudukannya. Ya kau hadis doif bisa naik menjadi hasan li ghairi namanya. Narikong ka hadis kuatkan. Pak itu hadis emang kau tu pak. Pada misalnya maki angkat tahu tanduk tedong, angkat tahu penran, angkat tahu bone, tahu supeng, angkat tahu wajo. Si runtu ya pak, nanya teh apa si runtu yang kata pandrita, angka paboto, angka tahu pabali, angka tahu kalasi. Tapi si runtu ya pak, iya na romang kali nga hadis sama kasama pak, maka de barana, ang iya tu sampai ya sunnah yuro na su masorolat ina yari no lololisa, barana makori, podang iya nak teh pak mang kalingi, tapi ya teh pak yang kata pandrita, angka paboto, angka tahu kalasi, angka tahu pabali, si sana pura pada rewa lo kampuna. Rewa itu pandita lo kampun na lobo ni rewa ni ro na paboto ilo wajo rewa to nito kalasi lo penrang latto no ko penra to kalasi na pau dinasa iya to sampai ya sunna subuh masa rolat dina ya dino lo bisa ta pemakan itu to pak balebeng malam aja mau kali bicara na to pak baleb sisan na lo suko wajo ang kati nasa de wang kali nga to iya to na pau makada iya to hadesa iya to sampai ya sunna yo lo sampai ya sunna sarap na ya dino lo bisa nasa pekuleta pa rin na paboto niya lawa mani wajo narunto to pandrita na pau niya ro to pandrita makada iya to sampai ya sunna yo lo na suma sarap na ya dino lo lisa iya ro na hadesa ne ro malamay ro mendre ikadudukan na menjadi hasan li gairi na saba ikuatkan yung naoko to pandrita ini makido ini ko na narunto ite rustasero na pau iya manita duwe de na naman nasa malamman chidi paboto chidi papale na gagawa dia bicara maku itu jadi itu ampai hadesa engka maka ada malamman kato maka ada matanda nasaba masing-masing beda tempatnya dia mengambil okun itu namika po to nakada na malam mana nih padahal deh berbeda jadi iya itu ko Buhari Muslim ay nakada na hadesa Buhari dia tentang itu apa Imam Buhari tanda hadesa na tanda to apa angka tahu pak talumpu lagi na curi na melo ni male hadesa na tappa naruntu man ya mapandre nyaran na pandre nyaran na napa na tadi tulu ko rilala na nanre na tappa ni tay na sa itaw kalasi na pandre gagapit memitikang ni dia na pandre kini dia na memitikang ni apa na tadi tulu jadi niat na pandre kasi na maling yan relahiran na tapi niya na melutikan matita kalasi jadi ya pak makokwai di kuya na Romelo ipake maka datang malampu dia nagatang malampu ko standar ni mantai Imam Buhari dia nagatang malampu pa ini pak bale to ngani makwanya ro ta buriolo makwanya ro yan to apay makari to mato ay tiga gatong malolo mangkaling to mato ini to mato ang kalasan na mataru-taru na pasta kalupang aja banung oleh makwaro jadi nangyara eta patak kalupa na dia na paday yo pwede tak kalupa to nganya pa yara pak gangka sera susu nene na napalaman ng sana yo pwede dua na yase tayo lupa ini gitu jadi makiro jadi ko hadis satu yang pwede nawa dito ko tumacapa to tapang makada hadis ang mamay
de angka kam mahal runtu imatu makorma kada iwa tada makitu. Kemudian ina Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa azabi jahannam. Wa azabi jahannam fitnatil mahya. Ya bahaya toy. Petanana atu tumal dinoy. Iya na mega makokwa. Wal mamat siba petanna matian. Pemimpitnatil mahya wa pemimpitnatil masih dajjal. Iya bahaya. Tapi iya ko iya dajjal pa ang kamu Pak Burana. Tapala 10 ayat pertama suratul Kahfi. Iya tahu tu pasal nabita. Ia mau palamu 10 ayat pertama suratul Kahfi dan akan nakupitan nana dajjal. 10 mo ya, dia ini baca, ya hafal lagi. Pak ya baca ni silangan itu, tak hafal lagi. Tahu usahakan ni tak tala di pangupu ko ni Jumai. Apa sunnah hukumnya itu dibaca suratul Kahfi di hari Jumat. Sunnahkan. Mana itu suratul Kahfi Pak mabeko-beko. Ya ko tahu dia nama biasa mengaji hais. Tak loko-loko di lana. Karena itu huru hara akhir zaman. Kemudian persiapan untuk mencari ramalapa buih. Upasan ni cede tak kalangi ani Pak nasabak dia panirule di pakai tongan ni rumah kada sesuai petunjuk na nabita. Tak kalangi cede mande subuh ni. Ia mereka orang pe cede maka dah. Ia dia sange makan sahur makan di waktu sahara. Ia sange sahara Pak 20 menit melo na tama subuh. Yopi di kotoman re subuh 10 menit melo na tama subuh yasanya dia siang. Padahal iya na tuman re subuh dong. Pak maka dai makan sahur. Yo ko kotoman re tatetan lutanya tu makan sahur bande tanaban ni biasanya itu. Mande dan nyeri nih. Gitu. Jadi usahakan nih. Jadi, tapi maka dah, wah dia apa ya boleh Pak Ustaz? Komaku itu emang gampang. Andre mu kita tetan lu tapi aja tanya kami makan sahur. Andre bawa nih. Namo talupan dia tanda dia nama digagah. Maybe imsak maka dah 5 menit na imsak. Ala ni air putih nampak malah karoma talu batu. Andre. Tayo nung ijolo cede tanya kami makan sahur. Napa tali ro karoma Andre taluero. Tapi Pak itu bukan Roma Pak iya minanci Pak pura ko ganjil ya ko duway de ya ko bernabali ya tu ampai ka Roma na suruki na bita mandre ganjil di matero citi 3 5 pitu asira 10 siti 10 5 makoro namo asira puro na sira yang penting ganjil makito jadi nasabak ternyata memang na tadi kita wajah na makomi mati ya unik memati ka Romay. Jadi makanlah dengan jumlah yang ganjil. Jadi makanya to pakai mana subero to ito mino na weche de na payanri ro ka Romay ro talu batu na pa si to mino selesai. Apa ya ko na pa melo man subu ko ko imsa ite. Nali asia ngini. Pa madali tak lupa na yan. Padanya itu mapuasa balas dendam. Oke loh. Jadi upasanya betulnya na yero talaro. Kemudian kegawat tu ini tabaca Allahumma lakasuntu atau zahabat semua batal itu rosa batal ajur insyaallah. Kegawat tu tabaca. Hah? Sebelum buka. Pura dibuka. Itu doa dibaca sesudah buka puasa. Apa itu bentuknya fi'il madi, bentuk lampau. Hah? Maka dia itu talabasa tenggorokan, maricak ketinggalan atau dia pun minum. Maka iya tu si tongan na pongala tala kat dua na tarongi, maka dia iya atau mapuasa dua na lolongan. Cik dia kolino pada saat dia berbuka. Satu di akhirat kelak. Kegawat tu pada saat berbuka, ia ko pura di minum pura man recet dek langsung inilodong. Nasabak na suri pongala taala ko tu mengilaw. Jadi pada kumagali po nga natali, ino na yolo, pura ko minong ilaw no, nasa maangkap ko to, tarongan ko, tapi ilawi. Dan disitulah doa sangat mustajabah. Cuma madali di paliwag, tumari di galuso, mata ko na pasanay na soro. Kada tayo yolo, rada dapat tolong sa panya. Sige nga. Jadi usahakan niya, ko pura ki minong, ano macam ni giyan recede,
enak pakai milo doang. Saya selalu begitu, manfaatkan itu. Dan saya perhatikan sini na pak dongang ngiwilaw kurimon rin na buka puasa tembus mana gitu. Oh kumimentiro pak, dan saya rasakan betul itu. Jadi itu pakai yopi di kada mandre kigan rusuhnya itu apa ko ramalangi matu taruba ya rojanna mengalibiro istilahnya banna tapak ganai itu menek pak mawatato ji itu katoji itu tahu natajam ni man nasa tamu ko tiro pak bangi medali makor ni nasa tamu ko itu paminu sika calupo napo marto pati nasongkan napo mar napasimina napalogba pure balan sukama awe na iyero tahu bukai nampai palak kasi mandre pukul rato na nandre maki memakai yari gadadara matokan hukumna na masalah ko to masampayan na to ini betul na itu agama tarataro mato tarataro na itu waktu na mga rigi na labi to si jangi lebih sijang tarik tanah tahu mandai nasabak makannya orang berpuasa itu ibadah pada saat dia buka itu apa makanya nabi tanya ko pangit ay mo andre ko buka ko andre mo ko matarwa yung papisawi unro pentingnya ya jadi kita pemulaan sakama kaba tu papa la ilaha illallah papura nila na minutan lucante gila langsung di kama tarik yung matanang iya ko wita kadua tanu masigi anu ini napabangi roko bangi tawe napabangi radio di napangalena napabangi na steady bangi radio na bar radio mandre na koro di na ba matu piko na dapi ni watuna bani sesudah asar langsung ikamat makiro gato pake ya tapi aku ya demo na kopito ni manne maka jadi itu tahu magalato nga hatuman ko piti mas itu madu pasti tetangga terusin kuburai tapi di Madinah itu pak tidak kalau orang sholat dia tidak tinggalkan buka puasa dia masih duduk makan bergantian dia sholat nah makanya saya masapaya dia tenang karena sholat itu tidak boleh dengan hawa nafsu dia nawat diterpuru mau diterlari itu apa nanti tidak diterlari kau terlambat apa dia sholat dengan hawa nafsu. Dia nawat di padahal itu si kiri dia nawat dia itu makan dia nawat di karena itu kadang syahwat dia nawat diangkat tuh waktu nawat di ngilada-lada si kiri nari kotong lo jadi di nade itu gak tahu ikan gulada-lada paham kan nggak tahu pak mengaji dia kilala masih umar dia dan nabi tak mengaji kilala masih nggak tahu masam pajak mengaji nama kalau ada sadar tak perlu lah mata umar tak perlu tanya tak boleh kira kok tak boleh kira kok nasa tak boleh mabeda karena sewasa kita kok nako atau batemu mengaji dan keciri itu nasa kini tahu kok nako atau batemu mengaji pura nulaw kena istilahnya monro kiri na memagi mugang itu masam pajak roh jadi itu apa maka angkat tuh baca timu ini nado cine mangkali aja wah mugang itu jadi itulah agama kita mengatur segalanya eseko nih Pak Madi wala nanti jadi magi-magi Pak orang kayak Allah makanya saya wasiatkan dalam persiapan menghadapi bulan suci Ramadan tepakan yakin termasuk ibadah Pak Bu takur itu apa maringan mana tuh jam Pak kasih permalan napa nabantu memetuki bulannya menggampangi baca Quran nih menggampangi lomas sempai tapi nalaba tuh dia sebenarnya itu tak tutup mana saya kira cukup sekian akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum.